Bhí toghcháin a barlam in na Halban an bhí se caite agus sílam nach raibh torthaí go maidir le Gaelic na Halban agus na Halban sa toghcháin sin. Andreas, an mé mór an rudí dearfacha ag tarlú I le na teanga sa ghearr terma nó sa bhain terma maidir le réaltas na hÉireann agus an BBC an gapan tú? Well, good market, Darren, maar ha te graan, ik gaan yes, gaan en doe ik zo, no more an time as the past en elle. Ha sin kerst, Shemel Hiksha han, na heel dunje se bi aan een parlement na Halapan draast, ha feeland, meskun bail kuju, ha feeland aan de Gaelic na Halapa. Get ha few in aan, ik wil, ja, dat zo gaat ik. En ik is shebris ik doele ha shen, ba gesonrichtje nier no een les frie vinnister Kate Erevish ba isje gema filanda agus vai trichen a program an BBC. Ach le de granchen ha mis munnig gevel source system a system steerchug a ha kummel teich visgalig golager. Gesonrichtje ne skieden kan en sohorichtje a ha show. Far vel teich govi gahomal vishe galig. Get nach elisaken haas good jira ha hashen na kielig. Ha fisaken gevel offiker eg parliament eg real na halapa eg koper getrang gus shinne strieg. Agus eg ieren na siisle ha ruten a tachers kutjach Buinen Gaelic an stiach. Gesonritje as a skida ha show far vel mische furach an an nara gael sport. Agus dunje nische cheaten trea ha filanta an the Gaelic. Ach na skieren kan in sonritje ha show ha sin a dachas gun tolle teich de gunje en feken doege ha Corlin a gaeltach de choharach an skide fat maar de skide kan in sonritje. Agus ha sin a kielig natar je gaeltach. No geeltacht, maar a hekkusje haul an an erin. Girach anam bik an a fatje an son an undut. So ha rut an a tachert, ha folen trevi an na Gaelic, dalbo, njarst do njarst, an an nimmet a gaatje, agus ha sin misnach a kutjach.